The other year kula vele izinto zami zabheda kokugcina ke. Kula ke amadlozi beweza straight kimi ke. Bangitshela ukuthi kuvela umuntu. Wena kumele uhambe sisi. Ngihambe ngiye kuphi? Kumele uyothwasa. Hayibo. Kuphi? Ahambe lo muntu. After about 2 weeks ngiphuphe futhi. Mangikhoma. Ene ephupheni ke wafika lo gogo wathi masana. Sahamba wayongikhomba la siya khona. Okay, the following day mase ngivuka. Ngathi you know what? Ithi ngilandelele lela phupho lela la lo gogo bekaya khona. Ithi ngihambe ngilandelele ngibone ukuthi ngizofika na. Okay. And ngahamba. Ngafika kuloyo gogo loyo. Uhamba wedwa nje? Ngahamba ngedwa. Ebusuku kwemini? Emini. Okay. Ngahamba ngedwa emini. Ayisho ngifuna ukubona le ndlela le ukuthi ngempela lento ngiyiphupha yiqiniso okwenzakala. Ngaziyela kuloyo gogo loyo. Ngithe mangifika wathi kimi, "Hawu, dala ngikulindile sisi." So I was surprised ukuthi ungilinde ungibone kuphi kanjani. Kodwa ngathi yazini mhlambe uyo yaziyo mhlambe besihlangane ngempela emaphupheni okwenzakala I don't know. Yo. Ngoba I don't know nothing ngale zinto lezo ngitshela ukuthini ngifuna ukubona ukuthi kuyenzakalani ngempilo yami angeke ngihlale ngiloko ngiphuphana nalomuntu lo 3 years yonke. So ngizozwa ngayo ukuthi kuyenzakalani. Wangitshela ke sisi unedlozi kumele uze lana abakini bakuthumela ukuthi uzoyenza umsebenzi wabo.